kagak lupa totok tongkol. Madang kagak madang pale bagol. Madang ngame nasi kagak lupa sumur jengkol. Madang ngame nasi kagak lupa totok tongkol. Madang kagak madang rada bongol. Usahe lu kagak usahe jadi apa? Usahe kagak usaha lu makan apa? Inget hari tuwe kita kudu banyak bande. Inget hari tuwe kita kumpul same-same. Inget hari tuwe kita duduknya di balai. Inget hari tuwe kita makan sayur toge. Bangku, 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 bangku meja, meja bangku, bangku murah, bangku, bangku, bang, meja, 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 ayo, ayo. Meja, meja. Bangku, bangku. Meja, bangku. Halo. Kelihatan syuting lo ya, Bang? Syuting yuk. Aku lagi dagang meja. Jangan meja sih di rumah. Panggul-panggul. Yurok gua melesak bisa. Lu di kampung ini, gua bagi ntar jatahnya. Atmu ah, Lu kampungin. bumbung. Yuk syuting ya, gua lagi nggak ngapa-ngapain sekarang. Yang lain ada orang, bocah. Ya, gua telepon ah. Di sini apa lu? Bilang pakai HP lu, be. Tapi gua itu buat nyuting. Iya. Nih, tuh. Teleponin. Bubun apa ya? Ibuan. Bunat di situ. Lu kan kalau kayak gini lagi anu. Sonor aktif ya? Wey. Dek, apa yang ini dek? Bunyi dek. Ini dek. Sini. Hop, hop. Hah? Udah bebenah. Ngapa? Ah, perumahan banget. Bini lu kemana? Lagi nyuci dia. Pel. Iya. Ya udah, ntar gua samper dah. Iya, iya ya apa kek? Ntar gua samper dah. Mandi lu. Gua tahu lu jelek pasti. Lagi ngepel. Hah? Lagi ngepel. Ini ngepel. Iya. Kopi? Au. Kopi. Sekarang Buduk. buduk, Bukan kopi. bebe, buduk. Ya, gua lagi bete banget pengen banget. Halo. Ngapa Wel? Hah? Dah gua kopi, emang apa? Dah iya kan belum bapaknya gua, ngapa? Ya, lu di mana, Pi? Gua lagi gawe di pasar gua. Gua kagak bisa, Wel. Gua kagak bisa dah. Hari ini mah gua babak. Lama. Orang balik sore. Gua libur dulu dah sama dia nih. Libur dulu gua sama babak. Yaudah. Berarti lu orang milu nih ya. Oke, iya. Yuk.
Yuk, yuk. Obet, obet. Hah? Obet. Obet mah dia. Ya ilah, lu telepon gua tadi angkat tuh pinter dah. Ya udah dah, gua ke rumah aja dah. Ya ke rumahnya kita. Lu bilangin. Ntar gua tungguin gua bubun. Tempat biasa ya? Ya gua nyamper bubun, ntar gua kesana langsung tempat biasa. Yaudah. Gua pendil. Pak, minta duit, Pak. Hah? Minta duit. Orang punya. Hmm. No mama lu no. Bet. Apa itu? Syutingnya? Biasa ngajarin ini pesanan. Lumayan enak bet gawean. Syutingnya ah, gua lagi bete banget nih, par gawean. Di mana? Tempat biasa. Udah kumpul belum? Udah, dua ntar ya sini. Pada nyariin bocah. Lu jalan duluan dah. Gue jalan duluan ya. Takut Serius? nyesel. Iya deh tinggal 2 lagi tuh. Tempat biasa. Di pos. Iya, Udah, gua. Gampang ntar. Ya. Lo WA be kalau udah kumpul. Kita ke situ. Assalamualaikum. Udah rapi lo? Baru rapi. Kenapa? Jadi syuting yuk. Syuting. Iya. Gua udah bawa perabotannya. Sekarang. Sekarang abang nyamper itu. Nyamper sembet sama pendil. Yang lain. Ke saya dulu ya. Iya kita. Lalu gua ngangkatin jajan lu. Ya Allah, bini lu kemana? Ayo, Jajan. Oke. Ayo, tungguin dah. Bentaran. Lihat pendil, yuk. Syuting yuk. 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 Syuting apaan? Jangan lupa guys, subscribe. Yo, subscribe. Jangan nakal, abi mau itu ya. Udah apa tuh ah? Sama aku Billy. Dia berkendak dulu. Sini. Sini. Dawegan gitu. Dagan kami. The movie. Dagan movie. Subscribe guys gitu. Subscribe. Apa tahu ah? Pro nih atau lagi nih ah. Ayo bilang kita main bola, Bil. Rara akan macam. Udah, lo mau gimana kek? Udah lu. Satu. Jangan lupa guys, subscribe guys. Dagan movie. Yuk. Nih properti lu banyak ini. Apaan paling paros semua. Bocah udah ada belum di sana? Ada amplung urusannya. Luar biasa banget gua sampai sono orang ada lagi. Yaelah, lo tenang be lu mah. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Amin.